90.7 Doma enso ye 101.3 FM Abena Binwati anasem wa yede ba no edima kwoti no bi enie Minerals Commission abo amane akire mu se akonta mining wamu evidence se wamu ya galamsey anaso anawa pawo aye ECOWAS at 50 ehontoma wanu so a eja wamu odom kuma femo ewo mrahye bedwafie wamu so de nsem bia piedwa IGP washase a woye reshuffling bi na mu nsem no etesei ene yi wupiemo ewo nanaboaten twum a wono otoso emienu a wakasa ewo galamsey hu nsem na wosofo ye ohwo magana ya pomde mu nsem so ashase eto na mon so meya resabia hodo no wobekọ na wode nsem bi ani ararosem bi epieja krata bi so efri eyensem twerefo a wamu wa makonkro gane mu wamu atwerso si enough is enough ye de ade Abakay wonu mo ne aboabo ne nyina no a don hwe ba kwantam ye de baba sombo sapram tobo kase bo ampanfo se abo ntati abetimi atwa so na odama base o nyimako bi adoroma ene yatenase Yafa aseda Emma Leicester Company Limited wanom and wamode Yas toothpaste and Yas toothbrush abedwa so Nana KJC Company Limited wano so eka ho bi ekoba sempremo no adansie ne papa efie 21st clinic was the sciatica expert the sciatica patient wanom and awamu to sciatica yade no ase afa Electroland Ghana Limited wanom so eka ho bi a was home appliances papa efie and ho yenom and wamahye yasena minute no mako we 1 hour eneja last time so eka ho ebie ena onom ede eka ho haxa mixture ene capsules enso asoya sene ama asomfo banu Abena Badu adepa kofi meni menua ba Akosua Kodie boatin Awusoyesha ansam no ase na anana economic community of West Africa state here 20 aka say ECOWAS at 50 no one more pound to ma wa mamra kwaso a eno ekoso ewa Accra International Conference Center enu empanyefo atwetwe wure one mu a yaso mabodwo sem to odonko anyina ana one makwa akohia wo ya Ghana mampanyi ye John Dramani Mahama ya dwumadie ne sine naso no wono ewo hobi na enu achi no kura no wo hwem kura no a ECOWAS president ene amama wo do mpanyimfo nyina wo mo so do won monyam ababata akire bia kane mampanyi na na donko akufo do wono so ewo hobi na won mo hwese ECOWAS ye no aye bebre matoye amfinhia makomako aduonum ye won mo dia nam sunti wapa wontoma ewo ma Ghana mu no wobetumi ade ne chenchenchen na afei ababa ya sumdue ewo mayimu na wotwetwe mu ye de to manim sana mampanyi ye John Dramani Mahama hwe ni mu kwan se amama ya wodo bia na won ka ECOWAS ho na won ya bibre mamman a ye baka ne se wo mu kura no ku esi ho na wi akire kura no mutu aban to gu ye kofa asrafo ema won bedi won mani mu Burkina Faso ka ho no mampani hwe se obaton sade afresa amama wodo be asamiensa no na won mo so na hyiamudie yi won motumi ababie na ano na won hyiamudie no wase no soafo ye wo hwen krofo amama won sam so ye Samuel wakoje to abla kwa kasade afa wo ye wo kro se ECOWAS 50 yade a ebebo ye pa wase Abakay bebre matoye amama ya wodo nyina bom ewom se wokọ amai bi so ro no a ku asi wode na so ne nyina no awoso mu nyina ka wom ho na won se chiniye ba ko asese ne be ye bebo ma ECOWAS wom twemade bi ombedi bia akọwa no wano. Your Excellencies, today we gather not only as representatives of our various nations, but as proud custodians of a shared history, a common destiny, and a regional identity that has grown stronger over the last 5 decades. It was on 28 May 1975 that visionary leaders of West Africa came together in Lagos, Nigeria, to sign the Treaty of Lagos, giving birth to ECOWAS, an ambitious, people-centered regional bloc founded on the principles of unity, solidarity, cooperation, and economic integration. Your Excellencies, 50 years on, we have every reason to celebrate. ECOWAS has evolved from a modest economic cooperation framework into a dynamic, multifaceted regional community, championing not only economic integration, but also peace, security, democracy, and social development. From promoting intra-regional trade
and cross-border infrastructure projects to deploying peacekeeping missions in moments of crisis and facilitating the free movement of our people, ECOWAS has made remarkable strides in advancing the collective aspirations of West Africans. This 50th anniversary milestone offers us an opportunity to reflect on the challenges we have overcome, the progress we have made, and the sacrifices of those who envisioned a united, prosperous, and peaceful West Africa. I was so worried so for you was Shanko for Mama one some so you was Samuel. Okuja to a block one, none what you're not president, ya or no ECOWAS. Wada no ya panyipa, His Excellency Dr. Omar Aliu Tore, one also so afas, how can you so cast a church and your mapia, ECOWAS, Ediagua Queen. Excellencies is now ready for investors. In the same vein, preparations are underway for the development of the Abidjan-Praia corridor that will consist of a maritime and shipping line from Praia in Cape Verde to Dakar in Senegal and a 6-lane highway from Dakar in Senegal to Abidjan in Côte d'Ivoire, going through Banjul, Bissau, Freetown, and Monrovia. The technical and preparatory studies for this project have commenced and are expected to be completed shortly. In addition to these major corridors, other corridors include the Nigeria-Cameroon Highway and Transport Facilitation Program, the Mano River Multinational Highway and Transport Facilitation Project. I was your way, our President Abena ECOWAS, His Excellency Dr. Omar Aliu Tore, no Naya Kasano, Jumadiano Guswadaya Akosua Enche, Ghana Mampanyi Rajon Dramani Mahama, and ya Panfo, I would be a one word Mediana Sano, Womuna Bekasa, Yanyamia Tomua, Yadimunchimu, Ebabiswa. I was seeing Yatswa and some no so I want some fufromo at the Ama, Yanina Yanimse. Anra and a jackrata to 10 free Ashaya, one and Omoshansa say, and what body Brehu and some so. One Akache by Yana, opening Cassia or Dasha Yanano. Onenya for Emmanuel Amako Fibu and Sa Eshasia Watcher Muse. One Akoko be na Ekokodinia one mokono. Casepa Bako Aya Akonta Minen. One say Wama Shemu and a Minerals Commission for. Akako Shemu and who say Akonta Minen no. Aya Galam say and a one aye. Na one mu chirense mu se upiemu ewo tano nimiri forest ya one ma wuramu etutu forest ni mu nyina da edini testa nyina gusoro one wie kura wo mo nkata so no mo se o mai kwa ebretu no afenso upiemu ewo aboy important one mo so no oye kwa ebretu ano so wo ho no wo ma dini se fefram one mu chirechiremu no na neja wopani aye se enti license me chiretu mi krata eno no ema akonta mining tumi ema wotimi etu afoma gudie no yanyin free ni nsem revoke na wopani a wono so da akonta mining so ene ne mpanimfo enso eba be chiremu se wo mo gi wo mo di esa wo mo de wo nya galamsey wo mo so challenge minerals commission ene ahwe ya wo mo hyansase ene obo ade bobra ho nsem so se wo mo evidence kire se akonta mining ya galamsey wo tano ni miri forest ene aboy forest ni mu a wo mo famra minerals commission fo nso kasa wa ha one of the evidence ni de wo mo kura ne brache wo mo so wo mo boni bedem enti no mo betesem amobia enya bi na openikasi a wone sompa ekase etwetwe nkomo eye owura tano ebra wone semtrofo atwetwe nkomo no chire mu sei Minerals Commission one maboa wo mo hu wono ni chief executive officer edema wonom Isaac Andrew Tano enono wone semtrofo kasa no so maboa wo mo hu enti evidence bi a wase one mo di pie no mo be pie afa wase eba ne video so eba ne letters ya hodo a kire se akonta mine ne dwumadi a wodie aya galamsey no wotu no one beba montene. There were some news from other quarters saying that these guys were not engaged in illegal mining. This is the head and tail of the story. But for the intelligence we have now, for the coordinates we have now, for the videos we have now, it is more than enough to go after the perpetrator. In any case, the AG has been advised to pick up some of this conversation and make sure that the powers that be that are behind some of these perpetrations are brought to book. We just go straight ahead to revoke the license. If they have any cause to come against or file against the decision, they have every right to do so. But we have enough evidence to not to let them continue with what they are doing. In any case, this is just the
beginning. People can write letters or write rebuttals and stuff in the newspaper. I don't think it's anything I would bother my head with that. I would leave the AG to process and start with it to work and make sure that the noise we've been making, at least the brains behind some of these catastrophic activities, are dealt with in a manner that will put other people out. We're going to go after people. Things are in place to make sure that we succeed against this fight. As we speak, we have over 150 excavators, but we will continue. This government will not relent on its fight against this galamsey and make sure that we succeed and get our water bodies and our forests back into state they deserve. Enuachi no oru atando ede ne nsamba wieye e wabra wa ne sompa kase echeche nkomo se wanum momu die wo mahwehwemu ana wonum evidence anase nyina so wanum egina so ne sei adehia wanum eye oman konkron ga na adwumayefo a aban no etua wanum fa eka free accountant na accountant general fo etua wanum ka no ebi wo hono mu ase oye post ni kura no behu na eye mani fam bi anasa galamsefo bi akwakofa no no akohye kwaye nim no wo bo wo ho ban ni nyina ne se wo boa e ma galamse etumi akoso e wo my Ghana ha wonu behwehwe sankofo ni nyina mu afenso ni nyina ka ho e na COP Christian Tete Yehono a wono oye post mu rampimasi edu wa transfer aposifo ibie every mantam bi e no so sei e no ratando echim. The underground work that were done indicates that there are people that are being paid with taxpayers' money that are actually part of this syndicate. And even Minerals Commission, we are also looking within ourselves whether our officials, our inspectors, anybody is a party to this disastrous activity. The point is we are committed in fighting this. When you are dealing with money, it's a very complicated thing. And when you leave people in a place for a long time, familiarity would set in, people would make friends, people will get closer to people and they will be able to influence their decisions. So that was the recommendations that if it is possible, we don't allow people to stay at one place for a long time so they can build relationships and it becomes difficult for them to do their job. But yes, that would happen. We need people to make sure they do their job as they're being paid with the taxpayers' money. If you want to start anywhere, you will start from somewhere and end somewhere. And I think right from the start, the minister made a statement in some of our press conferences that nobody can hide behind party colors to commit such perpetration. So whether NDC, NPP, it really doesn't matter. The state machinery or the state institution ought to do their job and make sure that we protect our environment and the people of Ghana. Openia wakasa yeyi CEO awono Oda Minerals Commission ano awa Ghana ha Ora Isaac Andrew Tando and wadi atudwa wache mu se Minerals Commission wo ma evidence ne de o ma boni bedem efa contaminant ho wo bi bia da se o ye public sector na wo ye work pa ban e de taxpayers money etua oka na ofuafo abone ese yentu afoma gudie wo kwan bone so no won so wutu ebetwi I want so to be na send your bear na galamse ye betumi ato ase I want my Ghana munti o my Ghana post rampmasi do IGP Yera Christian Tete Yehono papa na hyase woto anamobi na yakasa no nkronkro awodo ya galamse aburo so pa na ya chen so ma yensuo ane yakwa ibretu hyase a eseye no wa hwese post commanders a won mo nyina no ye beyi won ma free wode won ma kwam ya wodo bia ebetumi aboa na galamse no yatu ase wa kirem se wo hwe baabi te se Easton eye epoye mantamu afa ya toye ana toye tifido mantamu a wase wonum no police commanders a wo nyina eno ne kire ya wonia otido eno aso ha ase eno ayi onua mankuku no nkaka bibia yifiri ho na sha ase se wutu anamo sanse galamse no wase se wa bai pa no obetena se aye nhwe ha ma se biomfofo ada no ma Ghana kwaya de etofia kwa anya de bibetumi asie na wasasem we wona sompa kase ne kasamafo adema wokodu nkwa omansiri mu a small scale miners association ya won mo ho yira Peter ai kedwetwe nkomo no wakyerɛ sɛ o wabɔ ne nsɛm shira adema IGP sansa na motuo renu a watuo no yade a ɛbɛboa wase ɛbɛma wo man no kora no yensu wansu ani ekwa ebretuo no a yabase yabɔ ho ban no atumi agina na so na momuo no sɛ wo hwɛ mo pa no a ɛha wawodo pi no a ɛwɔ ho ye wo sɛ IGP won ne nan esi fo mo ho IGP or about the commander, yes, that's why no solution. Ghana,
15 region. More about to any together say no. In the region for now, we know what the wine they call him. Region land now they call. District there now they call Omunia mine no. Two, or no one change my answer that. They would name but all my fight to resolution. Also, about two go for no commander no one person. Oh, why the Duke of also. And the other 6 into which direction in the fight. So they are cancer as a small scale miners. I know a decision be now one consult industrial players in the small scale miners. Now, district in Angada. They don't buy a normal days and one because a community fight. I could have started out from before making me a could be a community. This say you go down to the level of the people. You understand their situation before you can fight it. I was your way, Ayayura, Peter, Ike, Anna, Yatenin Kane. Na abusia wasa ensam kro na mo yampnimu ekakra ewo dom kuma wonom so ewo mrahye bedwafie FM na wonom so ekasa efa eye efom agudie ya ye tunu kwan boni hu ya sesei eje entreha ewo maikoko Ghana mu na empanimfo kukuda miensa upiemu ewo mrahye bedwafie ranking member on Economy and Development Committee onyenyafo Kodie Oponkroma Nasem ena making afei ranking member on Lands and Natural Resources Committee and also ayononyafo Kwaku Ampratwum Sapon na obako no so aka ho no so Abena Finance Committee mrahye bedwafie a wono so ya ranking member aye Dr. Mohammed Amin Adam wamo miansa ena omaye pempensu anankro ana wamo so etro ensemu a wamu ya sapon nyina ene sei kamia yese aban etu anamo bi asa anamo na aban etu no ebeboa ama omayi ye gina bawe economy no entimi enguru na kire se economy no enyini na wanmu kan sem bia wamu kire mu se nansan yi a anaja uyiyi etu obese enwotwe efi Ghana de hye so se yekomu ehenhan yen enso asede wanum aya robbery Peter to pay Paul na wam sanso di ato foforo ba mienu bi asanso abehye ba bia no de wom ye ne kataso mu aso a wam pese Ghana de hye ebete ho nsem na empanifo yi ekire mu se wohwemu a 3% growth and sustainability levy ewo gross mining volume so a wanom ade atoto so no wanom si ebe ma amanfo a wanom free achichini bencheye wom free amahodo so ebe pie mu ewo makonkro Ghana mu se bia wanum ebedi gold hudwa no ebepusu wamo ama wanum krasan wanum achi wanum se wuhwemu a 2026 and 2028 enyema bia ebesisi ekura na hwe yi a ebebo adehye hu pa ese wanum de omusika ba be hye economy mu ewo makonkro Ghana mu na empanifo ensan kan yemu no ena wamo de ba wie ya wamo kire mu se sese ya gold body wanum se wamo apase sese no eno ana eba beji ntre ha ebeji tintimai efa no gold hu sensem enya se de kokko body nyina nim se wamu na de wamu boaba eno pepepe ena wamu ba be gold board enti sa gold board ya wamu de abekura na amwa emako ayi edwa ye di no ewo gold hu no entimi enwie yie ewo Ghana ha eka ho a ebema economy no atimi agina bone so kwara afenso wanu man kankakran wamu di gold hu dwa na nkrankran wetumi di kwa mahodo so ekwoto no wanu nyina ye bekekere wamu nsagu wanu achi na ya bo wamu yem se kufu wo yese wu super fufu a ye betwa fa akwa achie abehye wanu mu nya asam ketwa entimpanifu ekire mu se amamera constitution no afi apema hankono aduokono mienu 1992 die no wanu mu kire mu se enkanu wanu mu hwemu yesanse emra wo mu a eno so betumi aboa yen ama se ye ba no gold pass ye no gold hu dwa ebe ma adehye no wo mu de mra beto ho no matimi adi ni yi na sa gold board no afa 3% growth and sustainability levy bi a wanu ma de aba no eno de enyenyenyenyenye tipanifo nso hwe na wanu mu piri wo machi emra biem ampanyefo hwe na afa wo mpini wachi ansamra biem afa ye free ho na yako apomde mu nsemu eno chebi na sofo yo hwoma Ghana apomde hu so ye ne monyamfo ayakwa Abena minta kando sha asese wotu anamon eno ayaresabia wodo ye wo ma Ghana mu a aya tete apropansam ne atena se ye hwehan ama saade no timi asie ho no wa hya se a wo tu wanamo na wabo anan akohonom aka ho bi amatamale teaching hospital wapanyepa aba na akọ na mapani kwohwe anuoma okonwu ye de se wani ensese ye ka kire je so tena se pa na pa damadwa bi tena so
na wo sebere wa no putu ansa na watimi arasan se okoya no ahunidie wo nsam ya de na ya poto condemn to grebu aka wo bi amon monyafo minta kan do kire se sane wakwa hunu no we kukuru mpori ne besoa wo ma Ghana yaresabia wo do a anke anim se adehye no bekọ so mo kwakwaje ayarehwe won bekọ na nka bibia ahunidie nneoma nyina dam yopo no wokura na chese fia dokoro wo mo a de wo haw kese ne apenidie ababato o manfo no so enam so nti ebra panyipeto anamo ye wokọ no chese da bi wekura de anya nensem fatampo si efre na yaresabia wo ma Ghana mu nam so nti wo sha management no ye mpanyimfo nsana ne kine yada wo mo rasa na be ya ahunidie wonsem Tamale Teaching Hospital ebetumi akoso. I've been on the committee for a very long, and we have always been talking about this. And we think we know that you have a way of providing water for the facility until we solve the issue permanently. And that is what you have been briefing us. We know Tamale Water Challenge goes beyond the facility, well known in the country and all that. But you cannot tell me that, because if you are not very careful, people come here and pick the diseases from here and go home. That's what it is. And you know, you're a medical doctor. Yes, sir. So they will come here because there's no water. The person is sick. He comes here and picks the disease and he goes because there's no water. Abusua wai aye won monyamfo kwabna minta akando soafo a wo hwe mayapom di mu nsam so na yetene nken. Na abusua panisa sakai ekwa na chi a na kire sensaye bibi ntia yekoya chi kakra wo garanse mu ensensemu. Opani kese a wono ote akonwa kese so awanyina hini na chese nyina hini ma hene na ekasai na ampene boatin twum a wono otoso mienu na nsem kayemu a wone nsem twerefo atwetwe nkomo a yeto bia ma ne wo a wakire mu se be se afi ene akire nie na agya ne hododo no a wokọ US abrochimemu akwaje ayarehwe na woba ya no sede ne hemfo nketo a wanom hya nase ewanyina hini asase so asai na chipoto won ma ye na chisenka na ne nyina ne se ban galamse mu nsensemu a ene asika bia na wanom je na ne wa mo ma eye galamse fo kwan na mu bowuram ewo ne sase so na boaten e kire ni nsemu se efi se wanom di ni si akonya kase so ewanyina hini asase so no obetumi akasura kafom ede ne nsa bonso afremfu trata frese wanji galamse sika wansi di kura da epene kura wanyi bida na mom ne hududu ni ya wakọ besa afi ni akire yi ana na himfu yi edidigu ni botom a wanu ba ya na eja wo mo aye na chipasai na wo kire mu se we die wo kan a kire mpanimfo a wanu atwa ne ho ahia sei se ebi mu ka se ane opia mu anyina hini a ahemfo empanisi ye akeka funu so se bi ni akeka ma dampan anya ba fan wo ya da yemfuturo de obaji binti eka nantini aka otuwe yi wadu momu de wani mu hwe wani samtrafo atwetwe nkomo a wakire mu se wasra na hemfo na da wo aka preda masempoa bi wakwaje afiri galamsefo ho a wama sensase ensuo ana fe wo man kwa ebreto wo mpotam ho no wontwe ho mfiri ho sei ana na boatensam ekoy kisam be di akonya me konya bru mfi aduo no mani nye galamse ho da me mpanimfo nyina anim pa bebre o mo galamse fo nkra o mo anim se yehene de nti mfa nkona anim la afia atwam no me be yare pa yakopon kwa nti na o se yade me ko abrochi ko hwe ho yare ko ya fe de metrense esi mawu ti yehene se be wudi ya ne ka se kono da pan to bia de ope e ma binu mo do mfikyire nyina tonton mo nsase magalamse fo na mama dwe nyina wo me yare nso se me nyame bebo na manya hode na mama samba nti mi ko che kakra na hini pa ni na bia me kari tum ho se me krom de nya galamse ho na fe de me ba ya ko mfikyire nyina na top ase ni na pa so me to nsafre omo ya galamse ni nyina omo ba enso omo ka no kre se abusuanfo bi to ton sase no ma omo je ton sase ni wie no ibisa sa ohene ye ko ba bia ibisa ohene ibisa ya se krom ohene no aka ba bi ohene ni ya nti ohene mpanimfo na omo ko hu omo ko ya amane kese nsam poto akese nipa bebre do mo jiji mu a ye ntimi ensia no krom amrante obi ya ntimi ansore se bia ye hwe se ye ma galamse fo nse ye sase tutu ye mfiche poto ntimi ba no am ka je so bia anko onyin machines bia wa ifo nkata amana ma tudo so no mu mfia sase no so na me de bani nyi galamse no ohipopro wono wati adwaso awanyina hini asase so nana amampene boatin twum a wotoso mienu ene wono so akire mu se
galamse hu sensem a ejentre ha ewo na asase so no wani mu hwio wotu kwan na ne ho dodo no ekohwe ne ho yade enti wei wamu adi agu na chipa na hemfo nketewa na wanom de na fa saa kwan so a wono wa ba baji di bone enti wei wo bo wanom kokko esemo di bi eye yenkase wadi bi ato aso enti wanom nhwe na wanom nhwe kire wa nsam foforo mu no Rotational Nurses and Midwives Association wamu krata nie wamu si wamu adwalayo dwa wamu adwa nyina ne se empanimfo edidija wonom didi ajanso sei animu na nenam enti wanom kasa a kire mu se empanimfo hu womobo wanom si wamu ye nurses be se 20,000 ena ja wanom ye adwuma ese rotational nurses e wo mai konkron Ghana mu afa wanom aye adwuma be se bosome pale eduba ko 11 months yentu a wanom 1 cedi kura na nkampese sebi mpraduasa wa manya 20 Ghana na omode akwa akofie mpo ade akwahya wanu pripiripi mu anasifuo yi kasa wa mu kire mu sei wa mu tutu srampanifo ada wanom amoda National Service Authority ano wanom se wa maye adwuma abosome kura sa 11 months de ha adwene enti mpanifo hwe na wanom entua wanom ka anya sampani santa sukoko wo hoi ebi wo bi anum nso aya na mpapi na ye gyan ni ati fufuo anya sa de ombeti a kire wonum se ko wamni enye yie na opani kase a wono oye president e de ma Rotational Nurses and Midwives Association yi eye Owura Edmond Nana Jebi oni Sompa kase twetwenkom Company or check when you share was a enka or the India, no idea of the between my. I am sure any the letters, petitions are offices, or could be stories, neat excuses, no one in my own. So that's a mumbra, and record and the beer report, the qua, and sample from a mocatre. I say, acquire. About 4 semanas at a semi high empire, and 3 days or 4 days ago, your colleague back after Martian and Quan. The idea and answer my better cry. In the idea, finds a banner, a day, the 3 year vacant or Bashana, well, what trying Sika or the Bashan went to our mind, cause on man or share bon. Now I quite to say, or more, mobile shell, Moshe, no more year, Busto, when you are Mundi or mobile shell. Yea, me are no more teaching 3 hours or more foka or Monjuma, a horror Sukoye Juma, a friend from also Ditinia, the idea of Munyesi campaign, yes, I am aware. Much of Comanche, my idea, yes, Rabban is a ocean, dear Safatabia, or General Dimujuma. Idea was maybe I also my 817 for every month. It's 817 times a year, no idea, and only like also, the idea went share and no more for a percent too. Vice President say Abena Rotational Nurses and Midwives Association ya wanom ewa micro Ghana ma wa ma kire mu se wa ma ya adwuma pole 11 months akaboso mba ko na afe wansi dimpo yamfa ma wanom ntimpanifo hwai no anya hu bibia wa ma totisira Ghana ma pani His Excellency John Dramani Mahama so wonka bi mfa ma wanom ni entua wa mo ka opani kase a ya no kasa ye ewe Owura Edmond Nana Jebi wanom Vice President ansam eni I was so ya kwa umano so na ya kwa kodin komo afri Asante Mantemu. Yamane woni ya watu ya nkrofo Asante Mantemu ba wo bedu ewa humano so. Ni nyina no yesa betifi mrashaba dwaneni ono akro ya mra bi atwam wo. Na wo yeso for man ya gre kwa cha wo hweso. Wo manyafo Brian Champion me ameba. Wabo anan akwadum ya wo kwa akohwe adijuma bi na bawa ewa humano so. Bawa ma hai. Yuzu Akosua. Kuma se boko de Oh, Boko, it's a bonny, Libya is here. Now, things on a do for some at the Assam day. Bayan Kwama Bawa. I was your mamma was it. Let me hear you for what you some NAVA, Naman Cafe. A brave moody, a year a betifi, Mashibu Jenny, and Cane, or Swafa, no say, you see at them now for you and the Swano. Honorable Brian a champion, Meno Case, Wabadu, Santimante, Bebia, if you kept here at Troye, a doom light, no. Now, or buy no, and you know one, a buy, shooting at the near Cano. A year, honorable, a year, at Mango, you just out. Nashibu Jenny, and can Nashibu Jenny, or also can hold on the buyer. Now, of course, you are never buying yours or so on what. What is that renting fee up to a Jedikua Umudi, a Jar a doom blue light? Now, what's the Sankasa Banai Abha, or no one a buy or the nearby Beshe, then you don't know if you ask Yafa, not any Beshe, you know.
na e wo se o san kuku sisi no ho no be san se aponche opim no ko na chene so pa ko se mi ko mu de nti ebre mu no ebra obre na o san ko na chi na o ba no aba the pablo so Akosua Kodie se ona bo ba o ba ha no o chire mu se e ba o ba no ku ni sem 300,000 Ghana cedis kan no 3 billion na wo de ba ye na enye eno nko a oba ye no ne wo kan se after so wa huje nyina ewie no edan no ba ko a ahye drebe ya sisi am no ka se no so wo nyina ba ye na ejadifo na nka se fi asa o mu rezi period ni ade a o ma start wo djuma no wo kire mu na mse no ka se no asantimawu a woni ha na wa bo ma no ba se sata asantimawu nya beju pe onu ankasa onabo brand champ obekọ no ho na okwa won be kwa patrase no no na kasa se ekwan ba mu na so den sa sha se edan no a eto asom yensa a kigire be no se wo so musia na se asantimawu ama no kwan a okokeye me ho so akwaje approval note na previ on original minister Sompa ama no onu kwa onabo brand champ odin se be si ne bo afi ba kuntamu sorry bird na ejiane share ni dragu na ejadi ko na free at eji wo bedwiri ni na gu no no ko asan dia pe ba ko esidan no e dia majadi fo se ne tie a bibia ensa wo ho na bra ba ni se no ka se enye we ni bredi ka eji ase kantamanto fo no so wato o mon kra se o di security die so ba akwa akoso masne nti enne dey die adise ni de fo mo wadum no Honorable Brian Champo, one more 300,000 can 3 billion. Wasa cafe, say Otum for a Santimaura or Tokos or Sunya Edna Sasha say, a Dano Ashino, or Bema Kwa Mumasia, or Nuan Casa Edna says Musa Asuba Kuntemu, or Bema Modini West, and no semi here. Stores are who do a woman, you know, that's send the camera. No real what Losano Dani Adiama, a year ago before no. Sisi amno kasa no onyankwaye na nugusu a wo kasa yini se ejodifo no ati sa asemu o mpanyimfo so ebega na so na o ma stress ebi sambra biom ebra wo kasa no sa kire mu sem enye se ono de sa donate ye aba na wasa do bo na o ba se o be se resort de ni a asi e amom no na enye abufo mo be ya do ye na mo mfa ma da bida o se ebre mu de ebremu di ekwa bia so no mu a atorenche ma to omu no mbehia moa de ya omu ne ma ahise no mbehia sika to mu de atobi agumu nto onu besi dan no de ya ene ekwa bia so no wasa afoforo so omu samu bi no eba bebu omu se de bi ombehia sika de ato ne ma gumu nti so bi sai ona bobre champo ne ma ne o de ba santimante ni na no eno na ma boro tofa de ama Akosua bawo mo ane wamane boy a wodi amaye awusia wai ayamane boni bawa bedu ya wotu yankra efri asante mantamu na abusia ye remu ewo ensam fufuro mu a opani kesi a wakasa yi eye boaman oba panini na oba pani na ekuyopoku a wotoso mienu opiemu ewo afija kwabre etifi edo empotam hono a wono oni oba kese a eja no futabraba mansa nyina enoma no na wode krata aba montene ene semtrafo atwe nkomo a wakire mu se adehia wan mo boama asase so wase we die tuo nkwatwene die twene o empani se afane afa enka enkyere se abontensofo mefa nkodi wasra asumdue mapa wa mbonyina batimi anum asumdue buam na wasempani ka asem bi se semienu so aya na emia entahire temienu so akabomu a aya na ebopeme entimi nyina yanka yehumom na asumdue mapa ntimi emfa ntampemfra wode sansem nyina ekoma adehia wan mo ne importam ne na sase so esansei biakoya de ye e masumdue sei e na nana ensam ekoe watimi wakami bia esi ye bia no obi munye ye nyina ye nya baako nse se praye wo baako a ebu wokabo muso a etimsire wo obi bia se munyina momyenka mom na ye nya bo a makuro eyie asumdue ti na ye nyina ye de mene hene ye ba ye nti ye de ye mpe entitimu de prewoto ene asumdue enti na ma ye de ye ba ye ti esese mu nyina mo taye chine ye nyina ye mugu aman enwachi no nana akuya edwo so ede ensem a wode ma eye abusuafo na afensamtrafo kwahia ho adehia wan mo boama asase so eda wo ma sesanse
One bobo dini epe ohema anaso oba panini ewo asase ne so no wono no so eneto yenti na wose wodase na owie ye no wose dabi yeso obi de ajakwa ye nya ne kwanti wokita ne nsam achede a wode che adehye eno so sedi adehye no ensa so achede nim no wo mo ne so mpaka se twetwe nkomo ekoye eni so na last time Company Limited woman of the year's toothpaste and a brush aba was all purpose papa ye babwa wo na atu osi asenka ne nyina de free one afei pampan de free one mu a year's toothpaste and a brush wonya bia babwa wo ye pa ayahye ne nso sam ya wodo nyina no wokwa wonsa ebeka bi Electroland Ghana Limited na ye kamfria ma wo was home appliances papa de Electroland one mon chan ene wo se wo pe TV air conditioner fridge washing machine kettle ane won sansam wo no hwe se wo beko Electroland Ghana Limited in chan wo mo na hyase o na sese rukra no wo mo hyase a wo mo kyerɛkyerɛ mo nkɔba no wo mo biebie mu se ya entaje ba bia wo se we okɔ bunu east ya tachiman wo ma biebie wo ho enti ha ho se wo fa ka akɔ ba bia bunu east fo Tachima hono a backside ho Roman asafo no opposite hono ena omu wo bibia no ya frɛ na kɔpɛ home appliances anase electronics papa free one man chain 0245 94 94 95 0245 94 94 95 na kwadwo Jesse Company Limited nie akwa sempremo wose bema pa no wenchiri mababa batuo ai enchirima sam ne yaka ne sa no se wo pe nuoma ye de kuri dan so ye de boso ye nadoa ananchanse na wo pe cementi se wo di si dan no na kwadwo Jesse die awusia wo mo de no aye numri an na wo se yanka nchro se bibia dem pefe wonko enkonkonya problem nsan so mfa ma na wo kura no konya problem kura wo de ba wo mbesa sesa no won pe we na apade ai wonko na wo to adansia wo nuoma wode gu ka musa so akogya wo enti wo mo de no de wo mo da mufu a wo se ba bia ya wo mo branches ne wo e wo ma ga na musa ya kra kumase takwa de sunwane ba bia won sabaka wo mo na fe wo ne wo ma to kese haksa mesha ne capsules ni o samanhia awusia wo se osatan foduro no ye ne yaye wo mo wa tu sanse wo mo ba ye osa so ate osa te kɔ fam osa na ma Ghana fo hu na mane enkoda na mpanyimfo ne ebunyam so no ene no nyina to atwa sanse yenya haksa mixture and capsules eno na eboa ye eno na ebo ye chidom amen na apemfo kora anyemu a enya fe ne bebusa so wo osansa ne ya hwadura ye de bema wo ne betumi aboa wo se Food and Drugs Authority won ma gia tum se eje nemom se osa na nya ache wo no wanyem na wannum bia ansa na nyinsa ne bade ya wadaro ma wonka ho afi akoda wonya mfinsha ne dumie no wonso wonka dre ho wokɔ akra madina kumase temaka so won sabaka bi wo pa no do moto so afrɛ na ne panyefo ne nkomo wo 0240 238310 0240 238310 anasa 0203 822855 21st clinic na the sciatica expert wo mo no mo hyase na afoforo hia enti obi a wo hia bia wo hunu asane saye ya no wache ne pa ewuso ne hyase na afoforo no esua aye 21st wo se sciatica yade na ha wo to asentini na twenwa de aba na amro mu amemo hyehyew wona mo na oba akokɔ mpe wono ma yakase ne nkanka wokɔtena dwomu asaba ya abasɔre ne no so akwakwaya boache bidin hwɛ sɛ obekɔ 21st clinic one branches bia na yɛdɔ wo na yaresabia nso so kyesa yarehwɛ da yakoma so nti ya branch no ya biebie ne sɛ yɛyɛ ma ha ho nyafe na afefa ka akɔ baabi bia ne dabi Accra Central Hill Runabout o yaye ho tema ya biebi Kasua Kumase Sunwane Tachiman enkranza takwa na afa takwade ewo nyina yaje baabi ya bibia ne afre ne mom hye ne nso se wokɔ brekum go so ana oboase nso a ye wo ho ya number no ye 0540 311 311 0540 311 ye nyina 21st so ne na ye ho tawo ye ba ye be concern fufumu 20
21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho chichima eno ene efe na sciatica na etumi bubu to ase ka wo se dwe wo siremu woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo wo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gye 21st clinic nkwa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so eho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na se 21st clinic still wo mo ye sciatica expert medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wo si o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abuzian Chamfa. Sawo pedudu 2 ewon kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abedwaso, abeboy. Na ede na aya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi bi ben fie pi nanso ne yam nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa Menyi ni se wato ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ani Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nchiremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunumu etumi a wo yefunu ekeka wa wogire wo ho a enye ulcer etumi e ma wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer dia compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 020-3822-855 Apinfo abatan a woma won mofra no fo ene mofra woni mfiedum yenu enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkratuo yi atom Chimano foi Electroland abeja near the munamuni amapani nyinanso abo we die Thursday ya 10th April 2025 Raya showroom for front na Kumasi Techiman kwane so ye di Roma sorry dino anase backside ne die nimhwe Property was Samsung TCL Media Nasco TV AC fridge gas cooker washing machine deep freezer home theater microwave blender kettle rice cooker any amapapa ka hunyina na woni mbribi edi kan for baako 50 ebenya 15% discount any achedie it brabet adie kan ho na nsenya Sompa FM Sompa TV Emma Aketiapa Amakatua pampa bosoya toa ensam no aso na yakọ atwoma nwabiaja south mansinimu wasante mantemu anro de awo samba basum ya baba wa wanya mfinhia no basa duonu na yakọ husa anipa binom akunu ya no wada mojam ewo kwan ho achese ehya bi eno ya taxi esini nkyem so se mobile phone so agum anye kuma na asam no kwade ka ba no yetete sa ababa wa no akasa na kodonkua ana entie no ba sa ebetumi abase wono ana agene nkwade afri ni nsam nam so ntia posifo akokofa no na enai asamfofo pie de afri mu aba ya ma ne boni ba obedu wo se ato yankra bi mbawa
Ayasamu akwaba. Bawa tell boy kwamai, dear Siachri. Akosua then ye wedi kan Canada no eno na ye boy chifo nkai say abayo bia e fe no Abena eno a benipa bonifo bia de se ka ko wo no ma wafrim na eno na anopai ni ye tie ne say ye car no a taxi na isi ba bia ye won se kan de to ye no phone no na edem no sa na ye no ankasa ne boyfriend na ye friend Robert ye Asamoah Robert Amwa ena na ono no ni phone na daka ni mu na no na Akosua meka se anope omo ye se omo frɛ eye ne boyfriend no mayi na so se bibi say si na ne girlfriend a ye frɛ no ma Abena no wate ne nka omo frɛ ye nyame anum ko na phone no a na da taxi ni mu no na eno ena na berie na che se nipa bonefo mu di na wu no na ze omu susu se be ma no a oye ma Abena ne boyfriend no waka hu bi nti siam no ka say ni police fo peno ache eno da nchen ya obi ka kire yen se saa abre no a ya ahomache no omu hunu se ma Abena one ne boy Robert no na omu te saa taxi ni mu a be sa ahomache fo a omu twamu ewo kana so nti no kwan bi aso no omu ditu mu se ade na ebom bibi ankasa nti Akosua se obi sa ye pa de na ese abusua no ne ma Abena na ofo nyina ka se abrante friend Robert no onim ma Abena ni wo ni hu bi nti mpempre de o ma ye police force ti a police for sa abrante na de ate no izan se ti no ni phone na ekura no a omunim so omo fresh o menya na boyfriend no na ekoka taxi mu a na je se taxi no ese na boyfriend no etimi bia isi a no de no ho aka wura inji so obi sa ya mpempre de omo pe abrante no na ache no na ese obi sa ni aba ho na Akosua another say na asem ne ba ya no abusuafo no sesai wo mo abam wo mo baba se biribisa say de akwakwa de boyfriend girlfriend de anya de abusua bebam Akosua se ni wedi kan aka no abusua no abayiwa no ne maame enye na adwen say isi ade esu mpo ehini no wonye na adwen so obeka hwe na mom ne nanfofo eni ne sister na omo no ewunu omu di nkomo omu tire mu se sani ade na si akoye no se omu se nyanka ne boy no Robert no ebe dey say omo anka so omo beka bi because omo hunu say so omo kan bi si asem no bekwa akoye say omo hunu nsuo no nsuo na ni keke nti abre mu de omo ni hwe ka omo twen say Robert no a oye ma Abena ne boyfriend no obeba no waba be yi no ho ana so obeba no waba be san no nti sa de abre odi no aka wura de omo sire police force mo modern na omo endwa no ba bi a owo bia bawa da sememfa wunsi wate na de kopa bresu bi no mabusu wai ayama ne boni bawa be duare wosam a enra ye de baba so mo ye pacho braka se eboso na ye kyerem se ababa wa ma adwoa we kware ma Abena mpoa wa ba Abena papa bi ane ye wohwa Facebook wo ne YouTube no a abusu ababa wa na da wo no o ana chese ne bag send komu no na eyare wosam o wo ma me no wa party fie ya ye atwa no wono so akwa sepe ne ho akwa ginani Yesu awu asore nti ne dwoada wone na kodonku akwa ji omani ba ene se hwe ayonfa ensia na fe yentoa ensem no so emfama atifo abusua yetoa eso na ya frimo aware husemu a yewramu won finfini emantemu wosi adwumaku a wanu won finfini mantemu enkankan esikuma odoben brakwa cross ni bedwanim wamusu wamonsa aso abrante bi mu ni nyina ne sa abrante yi yaso woton red ya emrante wayi efa no ma yeseyi wamu hu dra line a wonum se bete wo mokon na wonum de dada fom yi ene obi timi fa bi na agya yaso wa yeseyi se babadua no ogina fa ko no ohim so wobi ohwanum a yaso wonum sa red wie pe waso betimi acheme aya wo communication so no ogina ho wonum so wo mko hu abrante yi se wabefa ready mako boxes ne be se num ne akire efri akra ha se mapiem waskuma ena ne hosifo agya wanum wa hintehunu ewo momoi edi ni ntenta ekoso ni mu se te na sompa kase ene owura bia ne anisem Evans Donko atwetwe nkomo mo akire nsem sei akire yen me man se eno you be 5 kro na
na police for enda car ba endo no na ti mo mo ba all the money driver the condition to move car so to move no before resurrection and sorry and that police were more that no move that and man will not because driver no e man dia obi the money now they do kuma that police for the track and the bar kuma so we do not say so buy na police for a chair the bonina for the farmer and all much no now shima I do a 24 of the Abena Badu for the fan of Akosua Kodie. We people had I don't want to so far. I thought that one in our house. Because it's and I may have yes, I can't even now or to our house. No one was half of the apart from all of them. It is about putting so also from Towana, almost over to me and almost so. Openia ya ni din komo eye ora Evans don ko no na eja sede ekosi ye ewo esikuma odoben braka cross ni bedwane mu mfimfini mantem no wade mu amane asom yensa brante ne de wase red dia no beton ama mabunu anom aseye ewo mpotam wa nam so ma posifo ensa akwa koso ni mu na yenyina yeso na yentufa se wiem hyen enkopie mu ewo Rome arahusam a epiedwa enrada enese Pope Francis wati ne bofwe yi na sese ni de adehia wanom ewo Vatican wanom ede krataba a wamu akire mu se wamu ahye date a Nyankopon ya adom a wamu ebepe Pope kurabre na wanom kire mu se Nyankopon ya adom a memene de di anim yi a enaja wanom edi Pope ebekwa akwatoa ne bofo ne achese yape ne kurabre na wanom akire nsemu bio enso se Nyankopon ya adom a ukwada di anim yi wonbedi kan ede ne casket no said the broni be kan no ya ne bekasa na daka na ase ne dan a ye de no betum ama watimi ati nananom ense do awie ya ja wokotwa ne bofo yi wo mo de ba akopie mu ewo St Peter's Basilica Nyankopon ya adom a ukwada anopa eho eno mo so mo de adaka e bekwa akosi a said the krata di kan pie dwa a kire mu se wose mi yensie ne ba bi a Pope fuo nyina ewu a yesie wa mu nemom yemfa ne nkọ outside room enkonkosie ni enunti baby kura mu kwakosie no no sumu nsem wanom achemu na empanimfu asese wanom agi atum sese Nyankopon ya adom a edamemene da no wombekọ Pope ayie ibie ene US president owura Donald Trump woso aginam sa belaba Ukraine president nso owura Vladimir Zelensky wanon sese wobekọ beja ntokwa no akobi afei French also president owura Emmanuel Macron wano so ebekobie ene wa mu bisa se Putin yen wo bekwa na wasafe ni wadwene ho enti mpanimfo asese ni de wanom agi atum sa rahusem asese ba Roma asore ene efiri Rome eva wanom mo Vatican wanom nyina ka ho ma me no mienu ka ho ena no pai wa mo bo ma asekora ma no Rome asase so no wanom sa Nyankopon ya adom a memene da wanom pene korabre na nadaka ne de ayire di pa wanom de adekokko kora bomu a ukwada wamode ebe kwa akosi St Peter's Basilica asodem honum fiti ukwada ekosi eda memene da ye be pene korabre yenyina Yesu ai na pramtobra kase ya yede som ye muni ko mu sei epon awoso ye jina roso ne de nsem no wasia na nsem we de bra wo no ye de makoche no bi enie. Another dear no power economic community of West Africa state. A year ECOWAS at 50. I want to ma I won't cry mantemu. Unless for any midwife for 1 year rotation or memo said, but some Makuma do back when you entry 1 car about 21 car. Sounds so Anna Akwanta Mining Company Limited. Wamoso the crowd up here, Joshua Sabio, woman in the Sacroma, no Chelsea Kokoma, and Umuchi. And na Minerals Commission for once say one evidence so battery one best and move be any biashe. IGP so to an amobi ama me aya wodoa. Ye to garam say I wa magana monopost commander se ho wasesa wo nyina. Bua man oba panini a one mo yi no na na akua poku otoso mienu ewo afija kwa bre not abato ampeso ano so no. Wano so ade asomdue ensem ane biakoye amane manfo. Lancaster Company Limited what ya toothpaste and a soya sene afei Electroland Ghana Limited nie was electronics papa ne home appliances dia wosan wo mo a watwa nkoso Haxa Mechanda capsules yadamasio samoba ye osa yeto ase na nakodwo Jesse Company Limited wo chena bese yadan adanse ho nneoma
want your budget free 21st clinic where your sciatica expert na fe kase boy FM information centers awodo pin wa da munyina mo aseda mo ase kwankwa nuase soto awodo mo afiefie mu aseda enkamo adofo radio fa bi e ma de hye wo Paris France abochimemu so tie bi ayiko FM Kumase Sompa 93.1 yadam wase takwa aye 101.1 wokwa takwa de adehye won mu tie bi efa 103.3 tachiman aye Sompa 106.1 yadam nyina mo wase dam wase sunwane one more tie bi 98.9 enkranza 90.7 doma 101.3 de koda na sonso ne yadam aye Sompa FM Facebook na fe YouTube na Sompa 106.5 Accra ana fe wo hwemo pa no a tuning radio so na yedam wo ensam no nyina yam semfo panyo prince atabo atianda romanti yadna nyina akogogu abe frontenta fidie no so na aya www.sompaonline.com ya de hye no etie bie asomfo banu ana panyipa wie ya wase mu de ma yei se mra metena se na yenkenkan Akosua aje wakwade aboaten animedin awie na mene Abena Badu adepa kofi yadase